Sing
1926. u Šurinu rođen Svetozar Miletić. Srpski pisac, novinar, epoha, vod Srba u Vojvodini, borbe za nacionalno pravo i demokratstvo. Borac za liberalne reforme, pokretač i vodeč ličnosti Ujedinjenih narodnih ostrvstva. Osnivač i vodeč ličnosti Ujedinjene narodne slobodne. Poslanik u Srpskom crkvenom saboru i u Hrvatsko-slavonskom saboru i u Ugarskom saboru, predsjednik Družine za ujedinjenje i oslobođenje srpsko, najmlađi gradonačelnik Novog Sada. Veoma angažovan kod preseljenja Matice Srpske u Peštu, Novi Sad. Pokretač dnevnog lista Zastava, najznačajnijeg i najuticanijeg od Srba u Austro-Ugarskoj i njen dugogodišnji urednik, ali i autor ogromnog broja neprocenjivo vrednih tekstova. Umro u Vršcu 4. februara 1901. godine. Miletić je ostao pepno čist. Izgoreo novom i velikom, novim što se s njime rodio. Vaša ovaj ognjen negovat, a pepom mante nek se razvije, nek se grli, nek se družuje s pepelom svetim Save Nemanje. Pa duhni vetar naših uzdaha. Dugo ćeš srpstvom pirlati, sipaćeš ove svete čestice, našu daću, našu nedaću. Deca će naša biti jednija, unuci naši bit će svetliji, na koga padne zrnce majušno, da ga ozari, osvetozari. Osvetozari se. Ne dozvoli da te zavede blještava laž tame novoga sveta, da ti zatvori oči i umak, da ti ne dozvoli da razviješ i usavršiš sebe. A za to ti je potrebna volja, rad, vera i znanje. Sjeti se Miletićevih reči da narod jedan onoliko važi koliko na merilu obrazovanosti ljudske preteže. Obrazovanost čini narod jedan dostojnim članom ljudstva. I dodaj svoj prilog na taj tas obrazovanosti. Pomozi da znanje bude veće od neznanja, da učenost bude ispred neukosti, da lepota bude iznad ljubavi. Osvetozari se i veruj da možeš da promeniš svet. Da možeš da promeniš svoj delić kosmosa i to je dovoljno. Ali da bi u tome uspeo moraš biti aktivan. Pasivnost i nezainteresovanost odbaci daleko od sebe. Pripremi se dobro i počni baš sada i ovde. Osvetozari se. Pronađi prave reči u sebi. Da, baš danas kada mali broj ljudi veruje u snagu reči i da se nešto može menjati reči. Da reči možemo tražiti, zadobiti, ne samo bolju sadašnjost, već i bolju budućnost. Ti veruj, kao što je verovao i Svetozar Miletić. Osvetozari se. Osvetozari se. Osvetozari se. O svete, ozari se. Three passions, simple, but overwhelmingly strong, have governed my life. The longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair. Tri strasti, jednostavne, ali neodoljive, su me nosile kroz život. Čežnja za ljubavlju, traganje za znanjem i nepodnošljivo žaljenje zbog patnje čovečanstva. Ove strasti, kao snažni vetrovi, su me nosile tamo amo po svojevodnom kursu, iznad velikog okeana patnje, dosežući do same ivice očaja. A
have sought love first because it brings ecstasy. Ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of my life for a few hours of this joy. I have sought it next because it relieves loneliness. The terrible loneliness in which no shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold, unfathomable, lifeless abyss. I have sought it finally because in the union of love I have seen in a mystic miniature the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. Tragala sam za ljubavlju, jer pre svega ona donosi ushićenje, tako snažno ushićenje da bih često žrtvovao ostatak života za nekoliko sati ove radosti. Tragala sam za njom zatim, jer olašava samoću. Tu užasnu samoću kojoj prestrašena svest gleda preko ruba sveta u hladni, nedokučivi, beživotni bezdan. Tragala sam za njom na posledku, jer sam u ljubavnom sjedinjenju u čudesnoj minijaturi video naznake vizije neba koje su sveci i pesnici zamišljali. This is what I sought, and it might seem too good for human life. This is what, at least, I have found. With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagorean power by which number holds sway over the flux. A little of this, but not too much, I have achieved. To je ono za čim sam tragao, iako to može delovati previše za jedan ljudski život. To je ono što sam na kraju i pronašao. Tragao sam za znanjem, želeo da razumem ljudska srca, želeo sam da saznam zašto zvezde sijaju. Trudio sam se da shvatim Pitagorejsku moć po kojoj brojevi imaju utjecaj na tokove. Nešto od toga, ali ne mnogo, sam i uspeo. Love and knowledge, so far as they were possible, led upwards over the heavens, but only pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children and famine, victims tortured by oppressors, helpless old people, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate the evil, but I cannot. That's why I too suffer. Ljubav i znanje su mi uzizali ka nebesima onoliko koliko su mi bili dostupni. Ali me je sažaljenje vuklo nazad ka zemlji. Odjeci bolnog vapa i odzvanjaju u mom srcu. Deca koje umiru od gladi, žrtve plaćenja i mučenja. Bespomoćni stari ljudi koji su teret svoje deci i čitav svet samoće, siromaštva i zlopamćenja, koji pravi ruglo od onoga što ljudski život treba da bude. Čeznem da ublažim to zlo, ali to ne mogu, zato i sam patim. This has been my life. I have found it worth living, and I would gladly live it again if the chance were offered to me. To je bio moj život. Nalazim da je bio vredan življenja i rado bi ga proživeo ponovo da mi se za to ukaže prilika. Ovo su učenici Valter, Angelina, Dajana i Dušica koji su vam iznali deo reči i misli velikog Bertranda Russella, čovjekoljupca, filozofa koji je ceo život borio i tragao se za dostojanstvenim životom. A sada pogledajte predstavu čekajući Godovu Liksu u izvođenju dramske sekcije naše škole. Tekst za ovu predstavu počela je da piše generacija učenika pre nekoliko godina sa svojom profesorkom, a sadašnji učenici su prepoznali situacije, razmišljanja, probleme i želje koje imaju mladi i danas, prihvatajući njihov početak i dajući joj sopstveni pečat, ispričali smo svi zajedno jednu priču o mladim ljudima i njihovoj potrazi za smislom života. Uživajte.
Kako došliš do žurci? Daj, Johnny, nemoj me odmah podraniti svoje sesati. Pa na rođendan na male balavice. Misliš na Milicu? Da, mislim na nju. Da je to neko ljud što nije bio pozvan? Šta ljud, pozdrav bude ljud. Da sam pozvan, sve jedno ne bi došao. Šalim, ajde. I? Šta je? Da bi vama. Koja? Daj, nemoj me odmah sesati, Jel ti misliš na ono? Da, ona. Nije. Kako nije? To je to lijepo. Ništa mi nije jasno. Šta ima da ti bude jasno ili ne? Nije bilo ništa sad. O, di si ve? Meni taj čači. Jer ipak to možda priškali. Šta je to Milica? Dobro, znači tu. Ne može ja tu sve kasno. Što se šećer? Pa beše će da ti neko. Crno, a ti je zanimljivo. Idem nekako. Mene se priča. Ja, čak ti moj zaboravim raspored, ne? Ja, ma da, nikad. Imaš domaću? Ja gledam dobro. To gdje sam našao da pitaš. Ajmo da kažem, zakasnit ćemo u školu, ajde krećemo, ajde, ti nešto nisam. Slagno, majke. Ajde, stari. Ajde, dobro spremno, zašto se spali? Što smo duhoviti? Pa znam. Nikole, kako se šta je na ovo? Ništa smokaju, ne čutim. Standardno? Kako da mi treba? I ja kažem. Tamara, pitam nešto, što glasiš? Već mi bili šta se desi. Uz te mene jutro su izvonjavali kao ja nešto, ja ga drnu ofert i ponovo zaspim, kad ono kasnim 10 minuta, i na formu su spremila knjižku. Sretno se s onom mačom i srećem jedan, i dok godimo bus vrate, kad ono sve puno i ne može ljudi da čekaju drugi. Tamara, ajde molim te priče srpski da te barem novi ponovno. Ajde, nemojte se sad da svađati. Da važem, čega sam se presio. Naravno, znaš da ti imate sve mlade. Znam, brate, znam, ovdje da već se, brate, sam se dobro. Ženski slijed, skrati. Ali Nikola, jesi ti kršten? Nešto. Ovo te znaš da čas se izgleda? Joj, ja sam skoro zaboravio. Ajde, Pa što se te radi? recimo na možda prijem. Ajde, znamo da ja nisam kršten. A jel si ti kršten? Što to tebe interesuje? Pa kako ti ispadimo tako zbog neke tamo devojke? Ja, ajde, mani se, nije to neka velika stvar. Šta ti znaš, mlada? Ajde, ću ti ja toga. Braći i sestri, dušu sam ispustio. Moram nešto da se kaže. Šta? Ne može me čekati prikaz stres. Što? Ma nešto mi to vladu i tako. Dobro, ništa onda. Izlazimo u četiri. Ma, moje mi nešto popiju za ocene, pa mi ne znam nisam. Dobro. Dobro, da neću ja. Čao, Ljevica. Ćao. Čao, Dijana. A nisam škola u nas. Sva imali smo geografiju koja se ne pustila, vi? Zdravo. Čuva si kinjec? Nešto? Za lov? Gdje si svoje odradio, koje okolje dolazio? 5. Neki 16. Ma brate, strašno, rekao sam složili, ovi smo parta, brate, tu bi se na sati banduri. Ma kakvi bre banduri, ma kakvi se okreća 3 puta. Ja gledam tučnu tih 10 minuta, brate, smorio sam se opiš igrom pes. Znaš kada to će banduri, kad tu lovo će tu dali 40 dana, kad ja prašam. Sve si speaking, ja sam samo pretredno. Jo, da, ma ovo se postavio. Samo da završim pas, idem iz ove zemlje. To sam ja što Pa nema ljudi, ovdje pa sam nema, tamo i budu. Ovdje možda ono želje, jedna petića, ali da on pogledam. To si pravo, kako kaže, brate, ja sam gledao, ništa si nema, sad idem, tako, molim. Ja, čekaj da se ovo daš. Ja, što ti možeš mi pričaš? Sjećaš se ono kad smo pretpošli vikenda išli na Tešelje u Beograd? Ukratko, stavila se neke fotke na Facebooku, ja naravno ste se vidjela, neke ih je tamo dobro, ja sam nakon slikmatila, prosim mi žlaku da sam talentovana, prirodna, senzualna, bla bla bla, jer svašta nešto, hoće mi mene da napravi foto modela, ali program se. Pa to je super, ma ne znam, što ti znaš to, ma ne znaš. Uzmi se što ti život pruža, ne bude takve šanse svaki dan se gledati, to ti je realno, kao da su izgleda sedmicu na motoru, pa presam. Ma ne znam, sviđa mi sad da se jako plašim, znaš ko su. Nemoj da me nerviraš, imat ćemo svoj reality show, idem i ja
ne može ništa loše da se desi. A vi treba da se nadate, pa supruga će dolazi autokom naravno, mislim, ono sad što ono osobno sluga, nema veze. Idi bre, kada si toliko mislim što uradno vara, i ovaj grad, Musko, odabrali ste pošteni cijela. Čekajte sjajni plan, čekajte Paris, Milano, možda Hollywood. Uvedi drugaricu sa sobom obavezno i da, naše uzajemnice. Baš se vojko, ma ići ćemo, što da ne tako, mi nemamo šta me hoću, mogu samo što više da dobijem, ništa ne kreći. Pa naravno, stvorena se za to, pa vidi se po tebi, ali nemojte mi se sikiraš, možda te utiče da pokupu. Nego vidimo se vrlo naši pokupu, što će. Nego, šta je to čujem, još mnogo puštene se nekako. Nemoj da sve bez srca vidim. Jer Popovićka agencija visija. 7 koji će da se viće od Bajda. Ja se zaista izvinjavam. Nego, a šta je ovo? Moja karta za bolju budućnost čovjek koji će mi pomoći da ostavim svoj stan. Pa ukratko, stavila sam neku fotografiju i sam sve se vidjela u opštinama. Neki lik tamo dodao, četvrla sam neki mjesec stana, prosto mi šla da sam talentovna, prirodna, sezona, da imam personalite, tako sve na prijednog i da treba da se vidim. Aha, dobro. Ne, dragi moja, ja sam prvo počela da doživim bajati svoje lične bajce. Aha, a na kraju te bajke tvoj prince pretvarao u... Šta je tvoj prince? On? Žaba? Mako? Pa vidi, on je čovjek koji je sve pretu, koji naravno želi da pomogne mladim talentovanim ljudima kao što sam i ja, da izaći iz ove dosta prednosti. Aha, to reći da odali ljudi humanisti. Pa vidi, ljudko, koji su stizno na ovim prostorima gdje su mi igrali sa batica. Pa neki demonstracije na drugu poznata da se voliš. Pa baš je načela da mi se držiš ovo, ti mi stvari zavidiš i ugovora si na mene. U stvari, to kada nisam očekivala i Boga nisam ustala. A dobra, znaš, zavidim ti, ne vidim dalje od svog nosa, tako sam neću da mi daći s predstavljati. A ja ti vaš, ovo treba da se Otkud vas, bojica za neku školu? Znaš šta, da li mogu da idem u školu, znam ti srpkinje dala, ne bili stopno ni srcu. I sad pročito ti je prihvatiti, znaš. Pa najbolje. Boj! Zove se Boj! Ljudi... Tamara, ajmo treba ući nešto monti. Zašto nisam imao ruke od vas? Pa, zato što nas voliš uvijek na to, Jeste. Aj sam još ovim čuti, bude ćeš učiti. A ti znaš da mi nešto bez. Ma znam, a koga se i boji. Nego dobro, ajde. Evo. Ne poljaki, pored jednog. Ko je tu prebilo, slušaj da... Ja, tu kreći tamo kulina bana, daj mi jednu suštinu. A to je suština. Dakle, drveta, dvojica. Vladimir i Jezda. Nekakve slikice bez porekla o kojima ne znamo ništa, čak i drugi. Kom opet ne znamo ništa. I na kraju pravučina dolazi začer da kaže kako god neće doći danas, kako će doći sutra. Što je na kraju doći? Ja, brate, koji smo nekad, šta radi ta dvojica za sve to vreme? Ništa. Kako ništa? Pa lepo, brate, ne rade ništa, smaraj se. Kumi? Dobro, a priče koš. Dobro, reći da nisam čitao. Šta ću čitati kad se smaraju po mi? To znam i preznaki. To sam završio. A Gena, jesi ti pročitala ono kako se zove? God. Zove se God. Bolje mi da ne ideš na čas. Nisam ni mislio. Dobro. Ja, šta će mi to jako kažete da sam verovatno više neće ići volim dosta. Kako nećeš ići? Pa ide sve da postane se lapno. Bolje da mogu da šalku da mi čuvam. Da bi prodala najprijeci. Dobro, pa znam da ti krivo što se tako nešto ne dešava, trebam pomiri se sa tim zato što ti nikada neće biti ovako svorna kao ja. Hvala Bogu da mi se ne dešava to, kako volim ga. Vidimo svi da si. Dobro. Čekaj, da moj ti tako sve, ćemo mi to pričati. Ja sam ti nešto, nećemo se opet da nisam. Ajde, gdje su objasnili? Ostavio je možda prije snimku, meni ti koji tamo snimio, čekali su, rekali da je priroda transforma snešto, da su to sve razne popisali. To nije neka prava, da ćete sigurno. Ne mogu da verujem još jedan stvar. Od ovoga toliko teško da povoljam, sve to mi gledate kako.
Osim da ima čitava Evropa da čuje za mene. Ima da izlazim u kuriru, evo jasno. Sede, bude vidi kako je strikate, tu odbu nekima ne vidim, ja. Nego vidiću kako tu... Kako mi je žao? Žao šta ti pada na pamet, ne treba mi kakva tvoja tako elegantno popljena, da mi se cijela škola smesu, jer ja se baš toliko sviđa u svega. Ono važno! On mi dao pravo da tako omažava, će me moja opet ću ti stopu da ne nešto piši. Jesam, pa šta nisam nekakvi katoliki? Ja da iskudim. Ne, stvarno, to sve da popiš. Daj mi jutro! Slušaj, ne bude se okupastila s Bogi. Vidi kako je, kako ti sebe nije žao? Ko kaže da se pokazuje da Ne, nije? ne znamo! Šta vi znate, molim, ajde da ja Ajde, krenući! Vidi šta su vas, ma šta?
nije došao danas, hoće će se... Ko je ovaj? Stim onda. Dobro, razumeli smo, nije došao danas za učešće. Dalje do sutra. Pa to ne. Jeste. Sad znam koja vam njega verujem misla. Ajde, brate, mani pomeri se, znate šta se to Ovo je Srbija, bre, kakav god. Slušaj, preši se presno, brate, ajde idete, ajde beži, ajde se pomisli, ajde! Samo sam želela da uspem. Želela sam da hodam evropskim pistama. Htjela sam da napustim ovaj svijet koji je previše dosadan i smrtan. Ej, Lutko, a ja sam već počela pakom kopre. Još sam se vima rekla idem sa tobom. Paris, Milano, Hollywood. Sve moje želje srušile su se za samo jedan dan, verovala sam potpuno neznancu. I tamo kada sam pomislila da će ovaj svijet postati jedna ružna prošlost i ružan sam, poslala je surova realnost od koje se nažalost ne može pobeći. 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 Da li se može pobeći? Da li bih mogla pobeći u sebe? Postati drugačije. Postati neko drugo. Kako ću moći vam zapravo sredstvo? Srećno. Srećno. Biti srećno, pijen srećno, ne pićem. Da li je to moguće? Da li je to stvarno? Da li je to stvarno? Da li je moguće sreće? Da li je moguće da Barcelona izgubi od Parijža na skupine? Da je moguće imao bi miliona, a sad ovako nemam ništa. A šta je svima vama? Jeste li vi spakovali kopere? Kako je to velika filozofija? Šta mi je to držalo u glavu? Kako bežanje, sreća, postati neko drugi? Kako su to velike i krupne reči? Šta samo filozofija ti kao razmišljate o životu? Živite. Prosto i jednostavno. Najprostije i najjednostavnije. Ne razmišljajte, nego živite. Furajte naprijed, pa kako bude.